I ćemo ljudi, vidim se, ćemo ljudi danas snimamo sklapanje Lego kvada. Znači, sad ću vam pokazati dijelove. To su dijelovi. Potrebni za taj kvad. Pa, hajmo da počnemo. Prvo što nam... Prvo što nam je potrebno jeste ova jedna, na dva ova, jedno, drugo, to stavimo, jedno to, jedno ovo crno, dva ova i to sklopimo ovako. Kuncamo, kako ide, to tako sklopimo. Onda dodamo ove na krajeve. To. Samo da vidim gdje je drugi. Evo ga. Tako. To tako ide. Onda uzimamo ovo plavo i stavljamo ga preko cijelog. Tako. To smo sad završili. Uzimamo ovo za točkove. To, znači okrenemo ovako ovu. Što smo pravili sad, okrenemo ga na opačke i stavimo polako ovo. To je drugo. Eto. Tako ide. Kad smo to tako stavili, to tako izgleda. Zatim uzmemo dva ova. Sad vidite ova okrugla i stavimo ovaj jedan, samo ga malo na sredinu stavim, drugi, tako stavite, to tako izgleda. Sad malo mi je krivo, nema veze. Sad nam treba jedno ovo. Stavljamo na kraj. Sad vi možete na koji hoćete, ja ću staviti na ovaj na primjer. To tako stavite. Onda uzmete dva ova crvena, jedno, drugo i jedno ovo. Ovo ćemo da stavimo ovdje i zatim dodamo ova svetla na krajeve. Barem mislim da su svetlo. Da, jedno i drugo. To smo sad završili. Sekund samo. Sad nam trebaju dva ova. Jedno drugo i jedno ovo. To stavljam. Samo spustimo ovo dva. Ovo stavljamo ovdje. To je tu. Zatim stavljamo ove sive ovdje. Jedno, opet padneš. Jedno, drugo. To smo stavili. Sad uzimam, ovdje sam nešto predstavljao. Sad ne treba. Jedno ovo kao, ne znam koliko vidite, to. Samo da vidim kako ovo ide, ovako, da, to stavljamo ovdje. Znači da ovo prijeđe ovako. Sad uzmemo jedno ovo i stavljamo ga na drugu stranu, tako. Evo sam ga namestio nešto. Tako. Mislim, vi to ne morate odmah staviti, ne treba. To uzmete. Onda samo da nađem jedan deo, gdje je taj deo što treba. Samo da vidim da je negdje treba da bude. Sad ja ne mogu da ga nađem.
evo ga. To stavite ovdje. Ne, ovdje, izvinite. Ovdje. Ajde, stavi se. Onda stavite ovo, treba vam. Onda stavite, to treba, ovo je važno. To vam je korman prednji deo. I to stavite ovako ovdje. To stavite ovdje. I to stavite ovdje naprijed. To već liči na kvad, samo što točkovi i naprijed svetlofale. Onda, kada smo to završili, ne, izvinite, spredim nešto, ovako treba. Ne, ovako, izvinite, ja sam se malo zbunio i opet mi jedan točak otišao. Nema veze, to ide ovako. Da. To tako, sad nam treba ova dva svetla. To. I još jedno ovo. Znači to stavljamo ovdje na prednji deo. I stavljamo ova dva svetla na to. Tako. Sad uzimamo, to smo stavili, sad uzimamo dva ova, znači vidite. To ćemo da stavimo, samo da vidim, samo se sjetim gdje to više ono ide. To ide na... Da, to ide ovdje nazad, samo da se... Ja mislim da je ovaj kao ručka, išla na ovaj sivi deo. Ovako. Ajde se ovo zakačim. Ajde više. Na drugu stranu sam stavio. Sad ću ovo ovdje. Ne može. Aha, to je tako napravljeno. Samo ne znam kako ću... baš da... Evo ga, to sam ugurao. Ta dva. Sad... Trebam nalepnice, ali ja sam to sam bi mi ispao. Vratim se nekako kratki, pa samo da uzmem taj deo. Evo ga, uzeo sam. Eto ga. Tu vam treba jedna nalepnica, ali ja sam to već zalepio, tako da ne moram ponovo da lepim. I to stavljate na ovo. Ovako. Na to. To, tako treba da izgleda. Sada stavljamo točkove. Znači trebali ste da ugurate ove felne, sivo to, ja sam to već ugurao i samo treba da stavim točkove. Evo ga, stavljamo. Ajde više. Jedna, drugi, treći i evo ga još jedan, četvrti. To je već jedan kvad. Još jedan glavni deo je ostao. Ovu mačetu možete da stavite ovdje nazad. Ovdje nazad na ovo, tako piše barem u putu koju sam čitao pre. I ovaj korman još da stavimo tu. I mi smo praktično završili sklapanje ovog kvada. Naravno, ako vam se svidao video, ostavite like, share i subscribe. Pozdrav!